Sanibonani babukeli bedlakadla media, igama lami ngu-Andiswa ngakaziqubo. Babukeli bedlakadla media, besisathanda ukunibonga ngoxhaso leni enisenzela lona sidlakadla media ukuthi nisupporte i-channel yethu. Babukeli sesinabalandeli abangu-over 3 million. Babukeli bedlakadla media, besisathanda ukuthi nani nisixhase kule channel yethu. Sekusubscribe abantu abangu-13,000. Besinicela ukuthi uma ubukela le channel subscribe ukuze nathi kwi-channel yethu siqhubeke senze amanye amavidiyo. Nkosi yamakhosi, ngibuthaka baba nomkhuhlane omnye ngubikile kuyizolo, kodwa wena uphila nomhlaba wonke futhi ulindele wena ngoba ungowakho. Sibongela izwe lakithi Nkosi yamakhosi ukuthi isigodlo sasezulwini namhla sibe kuleli izwe lakithi elisenhla. Amen. Siyabongela Nkosi lokho. Noma Nkosi sithathwa njengothumbu
emsebenzini wakho kodwa siyabonga ekugcineni ukuthi usikhumbule njengoba ubaba umvangeli ekseni kade ekhuluma la silelizwe lisentsha sihlanganiswe izwi lakho baba Amen. sebenza umsebenzi wakho ikho ngithi sibe uthumbu ngoba cishe sithe sihlangana thina ama-region onke onyazi ayesehlangene sebenza thina sibe yokugcina ukuhlangana njengasibe yokugcina nje ukuhlangana Nkosi yamakhosi yikho ke ngithi sizithatha njengothumbu kodwa siyabonga baba ukuthi mawusithuma umsebenzi wakho siyizwe lisenhla ukuthi sihlangane siwenze noma kade sixhugela kodwa sibonile ukuthi sisebenza nawe nyazi lezulu namanje Nkosi sicela ungasilahli sisebenze nawe Amen. wena wedwa wehle ezulwini thina singabantu bala emhlabeni izinto zakini ezulwini zaziwa uwe wedwa thina sizithuzi nje kodwa kumqoka Nkosi ukuthi lokho sokushilo kwenzeke njengoba usushilo ngiyazicelela Nkosi ngisaguqile nje ukuthi nami mangibe phambi kwakho ngingathi ngihlala phansi ngibe sengaliwe ngokwenzeka umuntu anikeze lo mbhobho akhohle ukuthi kuphi la imekhona ethe hlala phansi igama lakhe bese lesuliwe encwadini zokuphila cela ngesulwa Nkosi lami kuwe amen cela ngesulwa Nkosi namhla nakusasa nanini kuze kuphele insuku zami lezo nginikeza emhlabeni Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho ezweni lakithi njengoba usufikele nje siyazi ukuthi ubona nabasezulwini ngiyazi amakhosi alelizwe alele uthuli lomhlaba ayahalalisa Amen. abangcwele abalele emathuneni balelizwe ngiyazi ngokufika kwakho ukuthi bayahalalisa nabanye nje ke abanenhlanhla noma ngesibo abangcwele abalala emathuneni ngiyazi ukuthi nabo bahalalisa abanenhlanhla ngoba abanye baba nenhlanhla bagezele ngale bese ukuza kwakho bekuhalalisela siyacela Nkosi ngempela uwakhumbula amakhosi akithi alelo thuni lomhlaba naphilayo uwakhumbule Amen. ngoba Nkosi yamakhosi kulomsebenzi wakho esiwenzayo kulelizwe lisenhla kulokhu kubumbana kwethu sumngenhla siumngenhla namakhosi ethu akabonga mshembe siumngenhla kanye namakhosi ethu nabefundisi bethu nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nebandla lonke Nkosi usinike amandla ngendlela esingeke sikwazi ukuyichaza ukusebenza umsebenzi wakho mawusikhomba kiwo kakhulu masi kulezi intaba siyakhumbula ukuthi la kwazalwa khona lento esihlanganisile uNazaretha masi la siyakhumbula ukuthi lapho la kwazalwa khona uNazaretha sekugcwele izwe lonke nje kodwa bavela la abaziyo ngomlando bakhomba le ntaba okuthiwa intaba mhlophe ngale kwayo ukuthi lapho la kuzalwa khona unina walesi sizwe intombi yakwade
Siyazithoba kakhulu Nkosi yamakhosi uma sikule ndawo. Ngiyacela ukuthi inhliziyo yami ibambe imeeting. Nenhliziyo yonke umhlangano la ngicela ukubamba imeeting. Lenhliziyo yomuntu nomuntu. Sithi ukujula nje kancane angisho ukuthi asijule, kodwa ngokucabanga ukuthi konje lento ukuzibe ngaka yasuka kanjani? Nkosi yamakhosi, sithuma umsebenzi wakho othi indaba sentabazwa ngoba enkulu kakhulu ililunguza masithi yakhuluma. Ivela ngoba usithandile ngayo. Siyacela Nkosi ngayo usithethelele izono zethu zonke. Kungabe zethu zodwa nezamakhosi ethu. Nezabalelo uthuli lomhlaba bethu ngoba besithi sisebenza sesikhala. Sitamanga ukuthi indoda yakulomuzi yaphuma kwakhalwa inyembezi. Futhi yala ingazikhona. Futhi kuthiwe mayiphuma la yophinde ibuyele khona. Iya lapho la izabizwa khona izwi. La beyohlangana khona nomnikazi phezulu kwentaba inhlakazi. Nazaletha uingcwele usukumo Yamakhosi uma sijula sihlala imeeting nenhliziyo zethu ngalolu hambo kusifanele ngabe siyalila ubusuku nemini sikhalela indaba yethu ukuthi kazi Nkosi makuphela insuku zethu siyobona yini ezweni elizayo.
ngoba into ewumuntu emhlabeni iyaphela. Okubuhlungu ukuthi amadimoni ayesikhohlisa. Asenze sicabanga lezinto esicamangayo. Okunye sicabanga nasendaweni embi yona le esikuyona. Uthi mangenza 1 ngenze 2 na 3 ngaphumelela mina lapha yana nalapha. Lesikhathi ngibala kanjalo kanti insuku zamnase kuthiwe vela asekho emhlabeni. Ngoba insuku zomuntu emhlabeni ziyaphela. Futhi kuba umdlinzo wethu nokucabanga kwethu. Kube na umdlinzo uthi Nkosi konje nakusasa ningahamba. Abe siyahlala Nkosi ezweni lakho ngekhathi nangemzuzu nesikhathi. Kodwa imimoya elwa nezwi lakho iyabancenga abantu bakho ukuthi nabo bayijoyine. Uma wena uthi akiwe le ithi yona akiwe le. Ngeke ususuka wehla usuvumile ukwehla ukhalwa isililo sokubopha imthwalo ungazi la uyakhona kodwa ulalela izwi okulokubizayo uze uyofika entabeni enhlangakazi. Amanje nehlahla notshani enhlangakazi ithi inkulumo bahalalisa ngoba abantu babengekho. Kodwa ngaphambi kokuba bahalalisa utshani kuqhamuka owasezulwini akade embiza ubaba omkhulu. Ithi inkulumo kwaqale kwaqhamuka imimoya emibi edukisayo kuqala. Ithi indoda engale ehamba nobaba omkhulu kwaqhamuka imimoya eyamafu iza ihlabelela emihle amafama ahle ehlabelela. Kodwa yathi mayifika kuye yathi shembe sukuma uguqe isigcobe ithini esithe wozala wathi yena dlani kulindela uJehova. Kwaqhamuka imimoya ebhodlayo njengamabhubesi nayo yasho njalo nakiyo wadlulani kulindela uJehova. Kwaqhamuka imimoya eyeza nabefundisa abansundu nabamhlophe nayo yasho njalo nakiyo wathi dlulani kulindela uJehova. Bathi wayekusho njalo besidumana idlule. Kodwa mase kuqhamuka umnikazi lithizwi kweziphula okuyilona ayebezwa ngalo laba mabesondetha kuye. Ngoba lokho ekhulile angithi siyazi ukuthi inyama yakhe yazala izalelwa lo msebenzi. Amen. Akabonge. Inyama yabantu basezulwini ayizalwa ifana neminyama yabantu noma bengafana nathi kodwa akusiyona inyama efana nethu. Bazalwa banikeza inyama egonywe ngeindlela esingeke sazi thina kulelizwe. Wayelakhula ihamba nalo lelizwi elizwe leliphunga ababeqhamuka babengenalo leliphunga. Kodwa wathi mase kuqhamuka yena akambizile wezwa iphunga elimnandi akalaziyo. Yena akakhulumanga njengabo futhi. Kodwa yena mayesefikile shebe kuphi na inkulumo yethu ngapha Nkosi. Wathi ukulingwa konke sekunqotshiwe kwedlule kwena emkhonto nebhama kuboshiwe akusenawo amandla phezu kwakho. Amen. Ufikile ulandela izizwe